Pemirsa ring tengahing pandemi COVID-19, Bank Perkreditan Rakyat BPR nenten dados medui tetujon sani nenten janten. Sejroning nampenin resesi global, BPR patut ngelimbakang sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM sani kedadosang pasar antuk kelimbakang. Sekretaris DPD Perbarindo Bali Made Suarjo Mausang, indik pengerencana pasar BPR inggih punika sektor UMKM. BPR ngelimbakang usaha kecil miwah menengah saking kramel sani ketureksain dahan ngelimbak ring sektor UMKM. Pengerencana BPR nenten muatang ngeruruh pasar sani durung pastike. BPR sampun ngelimbak ring tengahing UMKM miwah kramel. Kramel manut dani pindah ke dasar wiadin wit sani kokoh sajroning nampenin kahanan resesi ekonomi global. Manut dani BPR kekantenang iwang yening ngelimbakang pengusaha besar. Sangkaning pengusaha besar pinidangan keni krisis ekonomi rumasuk resesi ekonomi. Sektor usaha mikro puniki sampun pindah ke paha nasabah setia wiadi nasabah existing BPR. Made Suarjo mastikayang BPR nenten dados iwang nargetang pasar ring kahanan sani kaarepin BPR mangde satieung limbakang sektor UMKM. Wirnaya bisnis Bali nguningayang.